Mathaini mathainya na nuthu cia utuku niguo Paul Ochieng na mutumia wake mutigaire njeri kamande wa ukuru wa miaka 20 marerikana maracokereirie na mucii thutha wa mihango ya oro muthenya na kuria kuringana na aria marigainie area ya maranjireirie bitika indi ndagika cia muingi kurora kiria kirathiaga na mbere marakora mutumia uyu akomete thi akiura thakame. Akaniuliza bwana tokeni yangu imeisha kwa nyumba. Mimi nikamwambia usiende uweke tokeni. Ndiona hata watoto wana vile wamekaa hapo juu wameungojea. Wanalia na machozi hapo kwa ghorofa juu. Akaniambia bwana wacha tu sasa tufuatane na bibi. Wakafuatana tu vizuri. Wakaingia, vile waliingia kwa nyumba. Sasa kwa kisa muda kidogo nikanyamaza hivyo nikasikia kama mlango inakongwa ndio ndani. Sio nikasema nini tena inafanyika? Muda kidogo nikasikia sasa nduru ya watoto. Thutha wa gutafania giko giki Ochieng arerekirie kuma ngoroba ya kanana kugia na nguraro njoru indi igeria riake ria gwithana na njira ya kuruga rugirirwo ihiga rwa mburoti ino rirathatio ni muingi uria uramuikirie ngono na gucoka kumuneana moko-ini ma maabitha borithi aria mararikitie gwikinyia mwena uyu. She was stabbed on the left side of the chest and she died on the spot. Kuringana na kamanda wa borithi wa Naikuru irathiro na kabukuru area ya maraikarite ciumia igiri kuma mathamira mburoti ino na maratigite ciana ciao cia mahatha na iria ni cia ukuru wa miaka 5 nja itari na mucirori. The suspect is aged 40 years and he have been here for a period of only 14 days. They are new to this place according to the neighbors here. Ni njuragano irahanikire mbere ya ciana ici na iria kuringana na kabukuru iguthie na mbere na guikara na umwe wa aria marigainie nao mbere ya borithi methanite na andu a nyumba ya mutigaire njeri kamande riu akiuria andu gwethaga njira ya kunina ndugamano kihiko-ini handu ha kugera na ngero. Juzi alisimama hapo kwa ghorofa akasema anataka achirushe mwanaume achirushe chini. Ndio mimi nikamwambia sasa ukichirusha hapo juu uanguke chini ama ukufe, nani atakuwa na faida? Mwikuiro uyu araguthukirio thibitari-ini wa Nakuru level 5 kwa mukiro rigitani mbere ya kuhingurwo thitango wono thuthuria warikirira guku mwiri wa mutumia wake ugitwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Muthuri wa Naikuru. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru ritwa riakwa na wa ng'ombe wa Maina.